Bilo je to u davno, davno doba. Na jednoj krčevini u Staroj Bukovoj gori živio starac Vijest sa svoja 3 unuka. Zvali se oni Ljutiša, Marun i Potjeh. Jednog jutra u proljeće ustade stari Vijest prije sunca, probudi svoja 3 unuka i reče im da odu u šumu i da vide izlaze li pčelice iz zimskog sna. Marun, Ljutiša i Potjeh ustadoše, opremiše se i odoše. Oprostite režija, kaj je sad? Tu nema više teksta. Kak nema? Kako ide priča dalje?